Pa ne znam, ja nikad nisam razmišljao u tom smeru. Jednostavno, sećam se prvog dana kad sam dobio poziv selektora Pešića, to je za mene predstavljalo jednu veliku stvar za moju karijeru. I to je bila neka 2021. godina, ako se ne grešim. I ja sam to prihvatio kao stvarno jedan veliki uspjeh u mojoj karijeri. I svaki sljedeći prozor koji smo se okupljali, kako za kvalifikacije, tako i za evropsko i svjetsko prvenstvo, evo sad i za olimpijske igre, meni je to bilo samo, kako da kažem, jedan prirodan nastavak stvari. Nikad nisam na ovo shvatao kao neku tešku i komplikovanu stvar, već ovo je bila prilika da imam priliku da se družim sa ovim momcima ovde koji su, kako da kažem, najbolji igrači, neki na svetu, neki u Evropi. I uvijek sam na ovo gledao s jednom velikom dozom entuzijazma i radosti. I stvarno mi je to drago, svaki od prvog do ovog sad trenutno okupljanja mi je bilo veoma drago da budem deo ekipe, jer smo vremenom stvarno napravili jedan sjajan kolektiv, jednu sjajnu porodičnu atmosferu, slobodno mogu da kažem porodičnu, jer svi momci ovde sjajno funkcionišu zajedno. Nemamo nijednu negativnu emociju, nijedan konflikt nismo imali za sve ove prozore i mislim da je to jako bitno i to je možda ujedno i jedan od razloga zašto smo uspjeli da napravimo prošlogodišnji uspjeh. Pa ja mislim da je on veliki psiholog. Možda to vama na prvu loptu ne izgleda tako, jer on ima svoje specifične načine komunikacije kako sa medijima, tako sa igračima, ali ja smatram da on je jedan veliki psiholog i da on sve vidi, da sve zna i to je jednostavno njegov mehanizam kako da dopre do nas i mislim da je za ovaj prethodan period odradio jedan sjajan posao, jer koliko god mi igrači napravili i trudimo se da napravimo sjajnu atmosferu, opet on je taj koji je postavio temelje toga. I on nam je omogućio da mi samo nadogradimo i uradimo tu završnu fazu, što se kaže, da stavimo višnju na vrh torte. Tako da mislim da je on sve ovo smišljeno pravio i sigurno da on igra veliku ulogu u uspjehu naše timske atmosfere. Pa, bilo je mnogo anegdota, mislim, od prvog prozora, kako sam ja postao deo reprezentacije, pa do sad mislim da su anegdote se stalno ređale, jer to je upravo bio i jedan od naših načina kako da se u teškim trenucima povežemo i skupimo zajedno. I sad ne mogu tačno da se setim jedne i ne bih volao da izvojim samo jednu, jer kao što sam rekao, ceo naš koncept u toku ovih priprema i prozore je bio na tome da se, naravno, kad se radi, to je prisutna maksimalna ozbiljnost, svi rade ozbiljno, disciplina je na visokom nivou, ali isto tako kad se zezamo, svi se zezamo jer nam to popravlja timski duh i na kraju krajeva sa tim osmehom svi bolje funkcionišemo. Da, on je često mešao namjerno ili nenamjerno imena. Možda najpoznatiji po tome je Boriša upravo. On je, mislim, dobio najviše moguće nadimaka od svih. Znam da ga je zvao Slaviša, Dragiša, Šimunić, Šimonović, Simonović, sve moguće varijante imena i prezimena koje postoje, koje se rimuju sa Boriša Simonić, on ga je zvao, tako da, ali kao što sam rekao, bukvalno sa svim igračima on ima specijalan odnos i na neki način to i malo ublažava te relacije između trenera i igrača i mislim da smo na taj način svi mi malo više približili se njemu i lakše nam je da upijamo njegove komande. Pa jeste. To je, mislim, opet prisjećajući se na prošlogodišnje leto, ta faza je toliko brzo se odvila da čak nismo mogli ni da procesuiramo šta se u stvarnosti desilo, jer se dosta toga desilo, počeo od nesreće sa Borišom. To je bio jedan veliki šok za sve nas i prvenstveno ne sjećam se uopšte da li smo mi bili svjesni šta se to dešavalo, jer nakon utakmice sa Južnim Sudanom Boriša dobio jedan nezgodan udarac, ali to nikome nije izgledalo da je bio toliko ozbiljno. I tek smo, kad smo se vratili u slačionicu, videli, u stvari čuli od doktora Gagi Radovanovića da to može da bude ozbiljnija povreda.
da je prevezen u bolnicu, ali nakon toga kad smo se vratili u hotel, mi smo svi mislili da će to da potraje par sati, da će da ga pregledaju, eventualno zadrže preko noći i da će on već sutra da se priključi ekipi. Ali kako smo se vratili u hotel, tako su negativne vesti počele da se nižu i išlo je od toga da je potrebna jedna operacija, druga operacija, gubitak krvi i stvarno onda u tom nekom momentu mislim da smo malo izašli iz fokusa košarke. Mislim da nam košarka u tom trenutku nije bila prioritet, da se uopšte nismo ni toliko razmišljali o tome, već smo razmišljali da li će Boriša da bude dobro. I mislim da nam je taj moment onako malo dao nam jedan vetar u leđa i da skinuo pritisak sa nas pre svega. Nismo razmišljali to ko će da nam bude sledeći protivnik, da li će, ne znam, Amerikanci doći na nas u četvrtfinalu ili neka druga ekipa, nego smo svi se skupili zajedno, pošto smo bili 24 sata maltene u sobi. Jer, sećate se, u Manili bilo jako teško biti na napolju zbog vlagih u vazduhu i velike topline. Tako da smo sve vreme bili zajedno i tu je počeo se graditi taj finalni timski duh koji nam je, eto, kroz tu knockout fazu stvarno podigao ekipu na jedan drugačiji nivo. Mi smo počeli da igramo fenomenalno. Ta timska atmosfera koja je do tad bila vrhunska i još se povećala na još jedan specijalan nivo, jer smo tad istinski postali porodica. Jer smo išli smo kroz sve te probleme zajedno i bili smo jako udaljeni od kuće i nije bilo pomoći sa strane, već smo znali da nam je što nam je. Kada je Boriša prvi dan kada je bio bolje, kada nam je poslao poruku pred utakmicu, čini mi se, ako ne grešim, da je to bilo pred Litvaniju, mislim da je tad smo svi dobili jednu nevjerovatnu količinu energije koja nas je samo posle automatski dovela do finala. Naravno, nije samo zbog te energije, ali to je bilo sigurno jedan pokretač koji je u velikoj meri zaslužan za naš uspeh. Pa nisam, ja iskreno retko i teško plačem, ali sigurno da su emocije, kad smo ušli u finale, tu sam možda osjetio najveće emocije. Osjetio sam se iskreno ponosan prvo na sebe i na celu ekipu, na ceo tim, na sve ono što smo postigli zajedno. I to je bio to možda i vrhunac moje karijere i sećanja iz tih momenta su stvarno i dalje neprocenjiva i vrlo rado ih se prisećam i idem nazad u vreme. A što se tiče emocija, da, one su se nastavile i u finalu i nakon finala i kad smo sjajno dočekani u Beogradu. Mislim da je tih nekoliko dana stvarno bilo nestvarno i iz ove perspektive to je bilo kao iz bajke. Da se naježiš, iskreno, jer mi nismo znali kako će on da izgleda, kako će on da se osjeća, da li će biti svestan. Kad smo ga videli u avionu, on je hodao, pričao svima nama da se javi, ustao, izgledao je, mislim, odlično izgledao, imajući u vidu da je samo pre par dana bio kritično i mislim da, eto, to je bio opet, kao što sam rekao, šlag na tortu. Svi smo bili još srećniji da ga vidimo i mnogo nam je bilo drago da smo znali da je on dobro i da će se, eto, hvala Bogu, oporaviti skroz.